Orfeo and Majnun hija opra b'differenza li se tittella fit-tmiem din il-ġimgħa f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi fil-Belt. B'taħlita ta' mużika u teatru li se ġġib flimkien żewġ leġendi, dik Griega ta' Orfeo u Eurydice flimkien ma' dik tal-Lvant Nofsani, Lejla u Majnun. Dan bħala parti miċ-ċelebrazzjoni tal-Valletta 2018 li se tittella fi 3 lingwi differenti f'daqqa, l-Ingliż, l-Arbi u l-Malti, bis-sem ta' bosta artisti internazzjonali u bl-interpretazzjoni ewlenija ta' Clara Juice. Id-direttur artistiku Arjen Berg qal li la darba tintilef l-imħabba il-personalitajiet iduru għall-annimali. These two love stories have some similar motives, as both Orfeo and Majnun are poets and songwriters, and they both have wonderful but painful love stories with Eurydice and Lejla. L-opra hija produzzjoni ta' Valletta 2018 bis-sħubija ta' entitajiet internazzjonali oħra fosthom La Monnaie, Festival Dax en Provence, Viener Concerthaus, Opera Dagen u Santa Maria de Feira fost oħrajn. F'din l-opra se tieħu sem orkestra armata sa' sniena kif ukoll diversi kantanti. The orchestra is a mix of MPO musicians and musicians from the Mediterranean basin, again mixing the two musical styles. And this project has 2 parts, so Friday, Saturday we are at MCC with the music theatre piece. Ġimgħa wara se tittella parata fit-toroq tal-Belt Valletta u li fiha se jieħdu sem aktar minn 1500 persuna flimkien ma' pupi ta' annimali ġganteski.